هەلبەستوانی کورد دگهێژێ ناوەندا هەرەرێکێ یا ڕەوشنبیرên Rojavayê Kurdistanê ev dîmenên zindî ne dîmenên kêliya destpêkê ya gihaştina cenazeyê rewşenbîr û helbestvanê Kurdî mezin Ehmed Huseynî digihêjê naverasta bajarê Qamişlo digihêjê navenda hererekê ku ew yek ji damezrînerên navenda rewşenbîr an ku navenda hererekê ya rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê ku di 2013 de Ehmed Huseynî serkêşiya damezrandina vê navenda hererekê ya rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê kirine salha li vê derê dost heval rewşenbîr kesayetên siyasî gelek kes niha li vê derê amade ne pêşwaziya cenazeya rewşenbîr û helbestvanê Kurdî mezin Ehmed Huseynî dikin ku em bêjin dibêjin êşek û derbeyeke gelekî mezin bû ku Ehmed Huseynî niha ji nava me bar dike ji xwe Ehmed Huseynî di 1955 de li bajarê Amuda Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye. Demeke dirêje ji ber nexweşiya penceşêrê li Swêdê dihatî dermankirin, dihat îlaçkirin lê herî dawî ji ber ku êşa wî gelek giran bû, nexweşiya wî gelek giran bû êdî roja dehê adarê xatirê dawî xwest û koça dawî kir. Îro di riya dergeha sînorî ya Elwelîd derbasî Rojavayê Kurdistanê bû. Niha jî dighêjê navenda hererekê ev jî dîmenên rasterast in. Rahmetê vay xwe kiriye. Min ji rehmetî gotin saha bûr Swêd. Migo min maçî beriya maçîkirina destê rehmetê vay xwe kiriye. Şêx Emîn Delalî me ji vê lîqayê neherîmîn. Lê şêx çûcim Xwedayê mezin çû biştê. Hûn ê bisemihînin destî maçîkim tabûtê din. بله صالحه ev hemû heval û dostên wî ne. Berê ev navenda hererekê ye. Ev navenda hererekê ye ya Mamoste Ehmed Huseynî kir navenda rewşenbîriya Kurdî di Rojavayê Kurdistan piştî rêveberiya xwe ser hat ragihandin. û Ehmedê Huseynî desteya hevbeş ya nivîska û rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê dameziran ew sîwana giştî ya rewşenbîra ye. Em wek hererekê wek sîwana giştî ya rewşenbîra em soz didin em ê riya mamoste bişopînin û em ê hewl bidin ge em helbestî wî têxin pirtûkê nifşên û ji bo xuya bike ge bejneke bilind wek Ehmed Huseynî diyardeyeke rewşenbîrî di nav gelê Kurd heye wî bibin nimûne ji herêmê rê û ji welatê bi Kurdistanê bi giştî rê. Em gelekî spas dikin hevalê me ê li her derê li vî helbestvanê xwedî derket em car di soz didin ge em ê vê rewşenbîriyê biserxin girêdayî nirxên netewî girêdayî xwîna şehîda û em hêvîdarin ge desteya hevbeş karibê armancayî bigînî dawî. بله بینرین ما اف دیمنین راستن ji hatina gihiştina cenazeyê helbestvanê Kurd Ehmed Huseynî evin dîmenîn rastin hevkarê min ji were didê xuyanî kirin ji navenda hererekê ya bajarê Qamişlo ji xwe niha wê cenazeya wî derbasî cihê ku jê ji dayîk bûyî an jî ji li bajarê Amûdê wê li wê derê bi merasîmekî bi heybet wê Ehmed Huseynî bispêrin axa pîroz niha li bajarê Amûdê jî amadekariyên gelek mezin ji bo pêşwazîkirina wî hatin kirin. Dê Ehmed Huseynî li wê derê li cihê ku lê ji dayîk bûye li bajarê Amûdê wê bispêrin axa pîroz salha dikarin vê jî bêjim ku helbestvanê Kurd Ehmed Huseynî em karin bêjin 15 dîwanên helbestê li pey xwe hişt kedeke tijî an jî mîrasekî tijî têkoşîn ked ku ji bo helbesta Kurdî kar kir xebat kir îro têkoşînekî mezin li pey xwe hişt xwedî kedekî gelekî mezin bû her wekî xewn û xeyalê Ehmed Huseynî ew bû ku yekrêzî û yekîtiya Kurdan bibîne yekîtiya gelê Kurd û partiyên siyasî bibîne her wekî her digot em yekîtiya rewşenbîrên Kurd jî dixwazin lê belê îro rê hevalên wî dostên wî dê wê xewn û xeyalên wî bigihînin dawiyê evin
دیمن راست راسن کونها و جنازه احمد حسینی بر باجار عاموده و ببن و بسپرن آخا پیروز نها جقامشلوی جنابندا هرره که یا روشن بیرن روجاوای کردستان خاطر داویج احمد حسینی ته خواستن و بر باجار عاموده و دچه رهوالن وی روشن بیرن روجاوای کردستان ج سیاست مداره هر کس چالکوان سیاسی هر کس لوی داری آماده بویه و خاطر خوی داویج هلبزوان کرد احمد حسینی دخوازن افجی دیمنین کلیا دسپیک یا گهاشتناوی جبو باجار قامشلو و نهاجی ایدی و همی حوالو دوستن وی بر باجار عاموده و هرنو وی بسپیرن آخا پیروز برز بلا سری وساق وكروشن بيرين روج آوا هند خوازن اوغر كرنا ام بيجن هوستاي مزني هلبستي هون چه بيجن ام بيجن بلا سري حمي روشن بيرين كردستان ساقبه احمد حسيني خساره كان مزن بوجبو قال كردستان جبو روشن بيرتيا كردي جبو ناس نامه هلبستا كرديا نوجن احمد حسيني كدكي قال لك مزن وبيروس جبو زمان وجا وهلبستا كردي دا ام باورن کو کداوی والا ناچه خوناوی روش آوابو خوناوی سرکفتنا روش آوابو پیش خستنا هلبستا کردی بو و او خوناوی پیک هات کو ایروه وگره عمودا رنگین و او شرمولا کو هزار جارا بناف کری آنی زمان ایرو احمد حسینی و به مهوان شرمولا بلا سري وساق بله صالحة أفن ديمن راستن وككو مدد سبيك دجي كودكو خواستك أحمد حسيني بوكو لروجاوي كردستاني ورا أوغر كرن جهة تايبت كوليجي دايق بوي باجار عامودة جبو ويجي نها إيرو جنازي ويد معبرة الوليد راج السويد آنينو درباسي روجاوي كردستاني كرن ونها جيوي برب باجار عامودة وببن دنجي هلبسي وي نها الباجار قامشلوتي بهيسن لسر أمبيجن بافلان هلبسي وي بيخصنا مروف كارا بيجا كويرو أحمد حسيني هوستای هلبستا کردی و قهرمانی هلبستا کردی کو ایدی هر کس هلبستی وی لسر زمانی هر کسی ایرو دبه میوان جگر خوینو احمد خانیان هفکاری من خوب دی آلیه کی نها کاروان جنازه احمد حسینی برید کبه بر باجار عاموده و دچه ایدی بصدان کسین حسکرو دوستور حوالین احمد حسینی خاطر داویج باجار قامش توجید خوازن و نهاجی بر باجار عاموده و دچن کلین پیج دماکو گهاشن عاموده جی دوشانه که تایبت ریارونهی تیویرش خواه و دیمن راست راست یه تایبت مراسیما به هیبت یاکوش بو احمد حسینی دنگ هلبسي وی باجار قامشتو نها هاتنه بخصن نها جنازه بر باجار عاموده و دچه والودري بمراسمه كبهيبت وري اوغر كرن دكالين بيش دجي باجار عاموده و هفكارا ما سارا لقلوبه وديمن راس راس باجار عاموده جوره بدي يعني كري صالحه